Yefuta bati icoma mukobwa wa Yefuta satabaruze ku rugamba avuze mu nasezeranye isezerano kizoshika imbere yanjye arico nzoca ntanga se agomba guhindura isezerano atari ku mukobwa cyangwa ngo data wondeka gusa ntabakwiriye ubukumi bwanje ibisigaye ungeze kugomba nibaza nje gituma avuga ko wangi ko ryo shure naheze kandi wamengo ndatumva neza koranga ati kandi rero ibyo tutakoze numva neza ko ari ki sindabiti daricyo none rero cyo gituma bacibaza kuna kwa tena sipiza gacabaza ntakoze kuza kuturamutsa ngo muraho turi mara kw'inshuti zacu dufise inshuti chakuki inshuti nyinshi barabishengero ry'Imana rihari none rero namwe twoje kuba kaze kandi kwijambo ry'Imana gusoma igitabo cyacu kuva igice cya 25 no tugiye gusoma turahera kukambere no ruca gusoma kugira ngo tukoreshe umwanya neza igitabo cyo kuvayo igice cya 25 cha dusoma kukambere urupapuro rw'19 muri ibitabo bitanu bya Mose nukuvuga turengana itanguriro tugacoza kuvayo tugaca abarebi tugaca tuza guharura gusubira mu byagezwe ibi nibyo bitabo bitanu bya Mose yanditse dusome rero ukavuga ngo wowe n'abariya Mose ati bari abisirayeli bankoraniza amashikanwa muze mwakirire umuntu wese aritanga rivuye kandi amashikanwa muzobakirira azabe aya amazahabu n'amafeza n'imiringa n'inyuzi z'amasufe n'iz'amashigisha n'izisa n'agahama n'inzeradere n'ubushenza bw'impene n'isato z'imfizi z'intama zazizwe mu gahama n'isato z'ibikoko byitwa tahashi n'imbaho z'ibiti byitwa imishita n'amavuta y'amatara n'ibintu bimaga byo kuvanga n'amavuta yo kurohanuza abahabwa ibango n'ibindi byose n'ibindi byo kosa bitamirana n'utuyenge twitwa shohamu n'utundi tuyenge two gutera ku mwambaro witwa efodi no ku mwambaro wo mugikiriza kandi bangirira hera ho kuba kugira ngo ndagere hagati muri bo nk'uko ibyo ngira nkwereke byose bimeze ibyo ntabwo tugomba tugarukire ngaho arasokora nawe usome nawe Yesu nashimye ni amajambo tumaze gusoma muri igitabo cyo kuvayo ni igitabo kimwe bitabo bitanu bya Mose Mose yarandika igitabo cy'itanguriro arandika n'igitabo cyo kuvayo yandika n'igitabo cy'abalewi yandika n'igitabo cyo guhanura n'igitabo cyo gusubira mu byagezwe igitabo cyo gusubira mu byagezwe handa kiti gutegeka kwa kabiri yarasubiye ko ryari isubiramo ibintu yari Imana yamutumye mu bw'Imana akora ko Mose igomba kumutwara ikiramubwira ngo subira wongere wimutabara mu bitabo rero Mose yanditse igitabo cy'itanguriro rwo cyandika yabaye inspiration divine cyangwa yabaye guhishurirwa kuko yanditse ibyo mwiremwa atari no mu bitabo cyo kuvayo usomye mu gice cya mbere ukaza gushika kuri ibice bya gatanu urabona neza ko Mose hari ibyo yanditse none yanditse iby'ivuka ryiwe Mose yariho
yabishyuriwe n'Imana. Ariko kuri ibi bice biduga kuva ku gice cy'icumi kuri kubaduga kubandanya Mose yariho kuko yari amaze kuba umurongozi w'Abisirayeli. Imana yari imaze kumukoresha. None reka dusomere n'ahantu tumaze gusoma hano. Turabona ko Abisirayeli bamaze kuba mu gihugu cya Egiputa, hariya mu ntara y'Igosheni, Iramusesi Igosheni, bakaza bakamanuka bakavayo. Imana nibe dusomye ngo Imana ibacisha inzira yizengutse kuko uvuye Ramusesi Igosheni ukaja mu gihugu cy'Ikanani rwari urugendo rw'ibirometero 200, kandi hari frontiere Berisheba Gosheni. Nta cyaro cyari gihari, nta ruzi rwari ruhari. Abo bantu batega kugenda mu minsi rubaye urugendo rw'iminsi myinshi, ko barafise abana n'ibintu byinshi n'abamama bibuneza iminsi 40. Ngo ariko Imana iritegereza, ngo Imana iritegereza ngo urugendo rwe kujyana bano bantu hamwe n'abacisha mu nzira bazi bamenyereye bazananye n'umukunda kwinjira y'Berisheba. Niyo nzira bakimanuka abantu 70 baciye baza gusubukira muri Egiputa. Mu nzira y'abaye bageze i Berisheba, Yakobo se wabo ngo bamaze kubona ko igihe cyateye, maze muratwo byagenze Yosefu akagira ubuhinga bw'iyo kugira ngo bene babo bamusangeyo. Akanyuma Benjamin bamufatiyeyo, se inzara imwometse iyo cyatera, ati nta kundi sinopfa, reka tumanuke twese. Ngo ariko se Yakobo yariko masezerano, yazi ko Imana y'Abisirayeli yavuze ngo mu Bisirayeli ntituzobaca, ntituzozakana undi muntu. Ibyo Imana yabibwiye sogokuruza wacu Aburahamu, irabibwiye na data Isaka, nanjye Yakobo umuhungu wiwe. Ayo masezerano ndi kuri yo, hamwe yampezagira n'ibyo umugisha muri mukuru wanje Esawu yarambwiye ngo ikime cyo mw'ijuru kizotonda kuri we. Wageze i Berisheba kuri frontiere igabura Israel, Palestina cyangwa Edoria na Egiputa. Wageze nkaha birana ko Yakobo ajabuka, watasubira inyuma ngo ahanyene asanasana igicano, ngo yagisanasana neza. Hageze igihe cyo gutanga ikimazi cyane kera, ku masaha y'ikera ashaka ikimazi umuriro, ngo ikimazi giheze, ngo ku mugoroba agatiro kaje Imana ishonga iramanuka iramubwira ngo ewe Yakobo, nakubwira ijambo, ntutinye kumanuka muri Egiputa, kuko iyo ugiye niho nzobahindurira ihanga rikomeye, kandi ikigeretswe kwa Yakobo bimenye nzobagwiza, igihe nicyashika nzobakurayo ndabaye igihugu cy'isezerano. Iyo nzira bari bayizi kuko bajya bene Yakobo bari bazi ba Rubeni na Lewi, bari bazoba basubiza n'indogo bazakuza gusoma, ariko Imana kirakomplika, wicacisha mu yindi nzira atamuntu yigeze kwicamo. Turabona gushaka itukura, barabangana bageze mu Bugarama. Imana ikigira Mose ngaho bamubwiye ngo amabwiriza ibyo bagiye gukora byose. Hageze bamaze kugera muri iki gihe, Imana yabona imaze kuba tubona abantu rero n'ibyo boba amabwiriza ntayabahaye naho bacumuye. Imana ikirabwira Mose rero nagomba nagutume duga ku musozi somye hejuru hariya, amaze iminsi 40 n'amajoro 40. Imana ikiramubwira hari ikintu ngomba gukora. Kubera iki? Genda rero ubwira Abisirayeli bose, natwasomye urabarira Mose ati barira Abisirayeli bankoraniza amashikanwa. Inyuma y'uko ngo muze mwakire umuntu wese aritanze abikuye hehe, muze mwakire umuntu wese atanze abikuye hehe,
mwakiriye umuntu ishano rivuye hehe? Byari bimeze gute rero? Kugira ngo Imana ishano nohema ngo ubakire. Muzi ko Mose mu gihe cya mbere yagiye atebera ku musozi atebeyeyo, Abisirayeli bose baragumuka na Aroni baravuga ati na Mose ntituzi ibyambaye ko na Yosuwa. None rero twebwe icyo tugomba dutoranyiriza Imana tugira gute tubona izogenda imbere yacu, kuko Mose ntituzi yapfuye bari batwatakibaho ngo Aroni ishengero rimuremereye acabwira ngo mugomba Imana, acabwira abadamu barimwo ngo mwese nimukure amahena sibyo n'impeta ibyo bari bambaye byiza mubizana bari bihabe bizanira mo Aroni ngo abivugutira arabicura bikuramo abicuramo iki abicuramo imasa y'inka igishushanyo imbere yabo. Imana ishamubwa terega Mose yo erege abakristo bacumuye Yesu nadufasha. Burya rero abantu muze muratwumbere gari muri abantu b'Imana ariko abakristo bakoze nabi Imana ikivuga ngo ya abantu bawemo Imana yazoba ngo abantu banje nakuba mu duca Egiputa oya yakibwira ngo Mose abantu bawe manukura bakoze ibidakorwa bacumuye akundi ngomba n'abatiki Mose na Dawidi atadama benshi aramanuka niba n'uburake muzi ko Mose yigimizaga ageze hariya bamaze gatoya Yosuwa umufasha gaca ngo rega ngo numva mu Bisirayeli hari akama ko kunesha k'inshinzi yo Mose acavuga ngo wewe Yosuwa yagosa akamo k'inshinzi. Nihumba ko abantu bariko barabyina batamba Imana yabo ngo bakiyema ahigerera igomba kurwanya ibyitwa Imana byari byagerereye hagati y'Abisirayeli, kuko iyo bari bazananye muri Egiputa bari bazi ko bari barafashe imico n'imigenzo y'Abanyegiputa, bari bafise utumana duto duto, kuko muri Egiputa hari ibigomana byabo bibaseye ibyo tugomba kuvuga. Ibyo byari barabishyize ku mutima, abo bantu bari babizi, icyo gituma babwira Mose Aroni ngo ducuriye Imana tubone igendera imbere yabo, kugira ngo Imana rero icyubahiro cyayo kigumeho ntibayitanye n'ibyo bigirwamana. Niyo ntumbero yari ifise ikigira kugira ngo abantu ntibasubire kungeranya n'ikindi kintu. Igituma Mose ngo yubake ibyo gutanguza ihema ry'ibonaniro, ikimubwira ngo none iri hema abantu bagiye gukora ndagutumye Mose, genda ubwire abantu bantegurira kuba kondisiyoni amategeko cyangwa urutonde bigendaga ko niki abagomba gutanga amashikanwa. Uzabwira umuntu wese agomba kubakira Uhoraho atanga ishikanwa rivuye umutima ugize gute. Iri jambo tugomba kuvuga nako gutanga ishikanwa rivuye ku mutima bikunze, kugira ngo kibe ishikanwa ryera rihimbara Imana, ryubaka ingoro y'Uhoraho ahantu Imana igomba kugerera. Imana nimifasha. Ihema murabizi ni inzu, yari inzu bubaka bageze ahantu bariko baragenda muzi ko bavuye bamaze kujabuka ikiyaga gitukura, bategereye mu Bugaragu igicu bakiva Iramusesi. Uzusome neza Bibiliya ntitubona igicu
ariko bageze ngo bagereye hagati mu kiyaga gitukura ngo hari hamaze kuba mw'ijoro tubona neza ngo hejuru hace haza igicu kuri Isirayeli imbere ngo ruca ruraka nk'igitara kimurika kininiya badabuka habona inyuma ku banyegiputa ngo hubikiriza umwiza w'umuzita nyuma ngo umwiza wo gukabakaba naho umuntu udashobora kumubona kugira ngo umurondere umuboneye ubanza gukabaka kugira ngo hagati y'Abisirayeli n'abanyegiputa ntibakozanye ntibabonane uhereye uwo munsi ico gicu bageze imbere bazabutse ico gicu nicashira kuva hejuru yabo ku murango cazana igitutu mw'ijoro kikaka nk'itara n'Imana yagendera muri bo nico gituma baba usomera ku murongo w'umunani twabonye havuga ngo ku murongo w'umunani havuga ngo kandi bangirira hera ho kuba kugira ngo nzagere hagati muri bo Imana yagucuma ngiyi intumbero nyamukuru yo kubaka ihema kwari kugira ngo Imana ibone ahantu hogira gute igendera hagati y'abandi hagati yabo sema amena ico amayara muri kino gitondo ciza twese uko tungana Imana ikongera ikatugendera umuntu wese akongera kumvira itangazo rivuga ngo Mose koranya Abisirayeli bose mwebwe mw'abanyamirango mwese na mwebwe abanyagitaza mwaje umva itangazo niri ariko havuyemo muri kino gitondo icoma umuntu wese agatanga ishikanwa rivuye ku mutima wikunze kugira ngo yubakire Uhoraho ahantu ho kugira gute ho kuba agere hagati yabo sema amen 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 ihema rero yari inzu bubaka barayubaka bageze ahantu ico gicu cabarongora gihagaze nikigere nacamye ati kandi hari Imana igomba ko turuhuka abo yuko baruhuka abamerari no bari bajejwe kubaka ihema baca bubaka ihema ryari baca gutera ryari rifise ibice bitatu ni ukuvuga ngo hari mu ntangaro y'urugo hakaba ahera n'ahera cane mu ntangaro y'urugo hari igicaniro co guhonyerwa kw'ivyaha nibo bakera imaze kandi aho mu ntangaro y'urugo bagiye kwinjira hariho umurindi ukozwe ku cuma c'umurindi waba urimwo amazi yo kwihumanura binjiye indani bagaca bava muri iryo hema mu ntangaro bagaca binjira amahera binjiye ahera naho hariyo igicaniro co kosheza kw'imibavu hariyo ameza y'imitsima itambiwe hariyo igicaniro igitereko kw'amatara ahera cane hari isanduku y'isezerano isanduku y'isezerano hejuru yayo ngo bari barakoze abakerubi babiri barabana bashanga amababa hejuru y'iyo hema ni ukuvuga muri iryo kwari muri iryo hema amaze kuryubaka mu ntangaro y'urugo abadafite gukera ibimazi no kubaga ibimazi barahingiye barabitunganya bagaca babishira ku gicaniro cariho co guhongera kw'ivyaha binjiye indani mw'ihema ry'ibonaniro ahera hirya y'abahere abareri bato bato n'abarezi bato bato ariko ahera cane aho bita mu karushi hinjirayo umuherezi mukuru Aroni rimwe naho nyene mu mwaka agiye guhongera ubuzimuzi bw'ivyaha Abisirayeli
yitangiye akabona kujana imazi z'abandi bantu babihonye. Muri iyo sanduku hari iki? Hariyo imiti, hariyo manga, hakabayo n'ibisate by'iki by'amabuye byari kidagetse. Ibisate bya mbere by'amabuye byari byanditswe n'urutoke rw'uhoraho hariyo yakorongose, ariko igare mu isanduku byari bigira kabiri. Ibyo Imana yavuga ngo ndasubira kwandika, oya wowe Mose duga ndakubwira, kuko ibigira kabiri Mose ubwiwe niwe yagize gute, Imana yaravuze nawe agira gute, arandika. Hagendewe guhata kwa Manu, hagacagendewe na ya nkoni ya Aroni imwe ya Shuri. Mu gihe Abisirayeli bazanye imiryango 12 hari oya uheretse imigwa bw'abaga bonyine baraduhenda abavukana. Ariko rero Imana icyo batoya reka tudekanisha ngo bagi gufino bose bazana inkoni z'ubu ngo bacanijana hariya hera cyane imbere ya sanduku y'Uhoraho. Bukeye mu gitondo bashizeho inkoni 10 zingahe na zibiri, uko imiryango 12 y'Abisirayeli igize gute ingana. Umwiza bukeye mu gitondo bagiye ngo bose bacaragenda. Mose acaragenda yinjira ahera acaragenda asura basohoye inkoni, baca basanga inkoni ya Aroni yashurije. Sema amena. Chomi Imana ikaguswiki icana mu mirango ino munsi. Imana ikagira icyo dukora, tukongera tugashurika, ubwiza bw'Imana bukongera bukagaruka, Imana ikongera ikagera hano igakidufatira mbere. Ibishizwe hejuru cyo kurwanya Imana, ibyo abaroti n'abategetsi batandikanije, ibyo bahandi urusengero ukiza hano, ariko turazi ko Imana iriho byose birashoboka. Sema ni ukweye majyariko hageze ko bagenda barisamba bagaca bagenda nibwo bijya ko gatubana gatoje tutatura tuje kuri iki kintu rero. Ishikanwa rivuye ku mutima bikunze. None twamaze kubona igisana tonde kubatanga amazahabu n'amafeza. None amazahabu n'amafeza abantu bari mu buhungiro, sibyo? Bari impunzi, kuko bavuze ngo Abaheburayo bavuze ngo reka nesa abarengana bahitanzira. Nta matongo yari mu bugaragwa, ntibarima, ntibasarura, ntibadandaza. None iri by'igiciro by'ibintu byose warabwe ko guhereza, nta kintu gipfuye nabi cyarimo. Mwumvise ubwa mbere amazahabu, sibyo? Ubugira kabiri amafeza, impuzu, inyuzi z'amashuka zisagije, insato zatashe, ibiti by'amakasiya. Byari ibintu byose Imana yabwiye Mose, nta kintu giciye bugufi cyari. Byari ibintu byagurwa amafaranga menshi by'igiciro kinini. Bigomba gusigura gute ngo uhoraho Imana yacu si Imana ihabwa imisigazwa, oya ni Imana yinganda. Sema amena. Ni muri bya bintu tunze, muri ya mazu, muri ya miduga, muri ya konta yawe, muri ya matongo, ni muri ya maduka yawe, cya kintu cyose ukora iragomba ngo kugira ngo Imana yubake igere hagati y'abantu. Irasaba ko umuntu wese atoyiheza umusigazwa ayiha ibe Imana icyubahiro. Sema amena. Ko abantu bose muri minsi ariko bakorera Imana, nasanze ari ibanga rikomeye. Abantu bakorera Imana mu misigazwa, iby'igiciro kinini bazana, oya cyangwa ngo iby'igiciro kinini rwanjye
amafaranga menshi ari kuri konte ntayiwaje, inzu zanje nyinshi mfise irwaje, urabesha si rwawe, ibyo uhoraho. Kuko n'abantu batanguye kubaka ingoro yabwiye ngo batange bivuye biba bikunze, bivuye ku mutima. None amashikanwa bayakuye, reka dusome amashikanwa batanze babibatse yazananye kugira ngo bikunde bubake ingoro y'uhoraho. Bari bikoreye n'ukuri ku mutwe, urugendo rwo mu bugaragwa nta mvura igwayo, nta mazi abayo, habayo umuyaga uturira n'uruzuba rwaka n'ivumbi. Abantu baragaca batega ngo ngomba ngo mu nzu bakira ingoro yubakishijwe ibintu by'igiciro kinini. Dusome kuva 35 12 turabe uko byari byagenze, icyo Imana yari yakoze. Sema amena. Tugomba turabe icyo Imana yari yakoze igakorera bano bantu bya Imana izi bakiriye. Yesu nashimye. Aha twese turi ngaha nta muntu yava ngo Imana ize kugusaba ikintu ngo gusaba ikintu itaguhaye. Oya, mu Mana nta kwirenda kurimwo. Twese uko tungana iratuzi. N'umuryango iratuzi, irazi n'amazina yacu, iratuzi, irazi n'amazina yacu, iratuzi, irazi n'amazina yacu, iratuzi, irazi n'amazina yacu, iratuzi, irazi n'ibikorwa byacu, iratuzi, irazi n'ibikorwa byacu, iratuzi, irazi n'amazina yacu, iratuzi, irazi n'ibikorwa. Reka dusomere 12 36 kugira ngo tugane umwanya neza. Tube duhere ku 34 kugira ngo abo bantu bajana amarobo yabo atarajamo imyambiro. 12 duhere ku papuro 25. Abo bantu bajana amarobo yabo atarajamo imyambiro, atarotswa. Utwato twabo bacumbamwo bari baduhambiriye mu mpuzu zabo, batwikoreye abafise batwikoreye. 3:5 Abisirayeli bakora nk'uko Mose yavuze, basaba abanyegiputa utugenegene tw'ifeza n'utw'izahabu n'imyambaro. Uhoraho aha abo bantu kurabwa neza n'abanyegiputa, babaha ibyo babasabye. Uko niko binyagiye abanyegiputa. Sema amena. Turi kumwe. Erega Imana nikora kandi gakoreye ubusa. Oya, ubonye Imana iguherezagiye, niguherezagiye bikoreye ubusa. Ibizingo mu gihe kizoza. Sema amena. Ikugiza gutya gusiga, ukaba baguhaye promotion uri umukristo, ukabona bakudugije, ukabona ugiye uhezagirwa, umenye ngo Imana iri kirabika mu banki yayo, hazogera igihe izozwe ngo mpa, kuko ni gusa ibitaguhaye. Abantu bamaze kubona ngo bapfuye bari bikoreye n'uturika n'ibindi, ariko Imana ikora kandi. Muzi ko Abisirayeli mu kuba muri Egiputa bavuye bapiye igihugu cya Egiputa, baragize piyaje nyirisi, atari yayindi bapiya ngo mu gusagata. Oya, muhe birangi ugasanga abantu bagiye gusagata, ugasanga hari n'abandi basanga bakiri mu nzu n'amabati basagasa, abandi ugasanga barakuma amatera basagasa. Oya, abamuharazi aza muri Mose avuga ngo none rero reka nakwereke ko nabwiye Yakobo ngo nimwamanuka muri Egiputa nzobakurayo muri hanga rikomeye n'abashizi muri hanga mbere.
ndababwire umuntu wese atunganya umwagazi wa Pasika ku munsi ugira 15 uzobera Pasika yanyu uzobera umunsi wa mbere w'ukwezi n'umwaka wa mbere uzobera imvura. Imana icyamba tuzokora n'iki bose nyuragara mu Bisirayeli uvuga itangazo ngo wa Mwisirayeli wese ahuri injira mu gisagara c'abanyegiputa usaba ikintu c'igiciro kinini ubwongo. Imana musanga basabe ubwongo n'iki kintu gitoya bayura maiti mu kintu cyumvikana tugera bahita gute komoko igishweka turi kumwe kandi bagiye gusaba musabe abagomba ndawonema nimuze gusaba bwa bundi bukoze muri davyozo canke mu bibumba oya ikintu cyambere mugiye gusaba kuko ni mwishano d'Abisirayeli harimwo les grâces célèbres sido harimo abashyizwe hejuru n'abandi bamanutse kugeza kuri Nyarucari. Ni ukuvuga ngo bashyizwe hejuru babwiye twebwe rero inzamo njyana z'abatunzi musanze y'amazahabu babwira ati none rero nakugira imana jewe rero umviriza rero uraha imana yacu yatubwiye ngo tugende kumusengera mu bugaragwa none nagomba buntize byabikoresho byawe by'izahabu ufise umunyegiputa cyakora iki nta n'ubwo ngo yabanza yumviye ngo no muri zahabu ngo kuko uganda kiza tuba cyari kuri bumba yiringira mu nzu buriko ntiwafatse kwinuza mu gihe cy'intambara basumura kuba baba ngo ugurura bagaca bafata bibona aho wowe yabitse ikiganda tuba cyari kuri agaca yinjira mu nzu amafeza amazahabu ibintu byose by'igiciro kinini agaca mu nzu cyose mushima ndi kuri ngenda kuri irindi ostoferi agaca kinyakuba kugiye gusenga imana oranibyiza akira ibintu byanga byose bigire uze gusenga imana nawe urasenga baranyuranga kugenda no kuri Nyarucari mutoya agaca bati kandi rero mu mbutano bambaye n'imipira n'ibirato bambaye byose by'igiciro kinini bagiye babifite byose baca babinega umutwe umeze babineza umutwe rero Mose atajya imbere ati twagiye ubutunzi imana yari izwi ngo nibagera imbere ibihe byiza bizoza ibihe by'uraga bizoza nanjye nzogenda babwire ngo nagomba ko muntu bakira ingoro kuko nabaye igiciro kinini nabo igihera kuri Dawidi semamena imana niyihenda semamena imana yacu niyihenda irabizi byose ikubwiye ngo zana umuliyoni aturabaye miliyoni 10 ikubwiye ngo tanga imodoka kuba kurusengera irazi ko imodoka zitanga cy'uwozi ngura ikubwiye ngo zana itongo irazi ko boya amatongo menshi ikubwiye ngo zana ibi irabizi kubifise ubushobozi bufise aya mashikano yo bata aya mazahabu amafeza bijya byose badodaguye ntibabyize ku bugaragwa hoya ntiganza kidatuha semana mena ndamubwira muri amateka ikaza kidatuha kikwiwe kiganda kiza kiri kuri twe semana mena kiganda kiza chuao ni kiganda chuwashi ni kiganda kiroho ni kiganda gihezagira ni kiganda kibango baho kabaho semana ubarage hageze mu bwa gushaka tino rero Mose gende wabwirega na Mose byaramucusode tugatosaba tuko kurangiza na Mose byaramucana yumvise amazahabu wowe bwira abantu amazahabu ari mu bugarago bazicukura he akabyama amafeza tuwe gusugende gusa nta kindi kibazo gihari ikibazo gihari niki
genda koroka wewe babwire gusa uzoyibona ntagire umuntu azotanga yidodote turi kumwe bose bazabatanga bivuye ku mutima ngo nagize gute n'abaheza amen amen erega Mose amanutse maze udakurikira arayitangaza tumiza amaso y'Abisirayeli itangaza nawe ntiyarazi itari byamucanze agitangaje gusa Bibiliya irabwiraga ijambo ry'Imana rivuga ngo atangaje ngo none waraza tumubakira ingoro kugira ngo agere hagati yacu mwongere mubone icyubahiro ciwe kugira ngo aduhezagire azoshe kuturwanira intambara azotugane muri cya gihugu ngo abagore ngo bakwatuye amapeti y'izabare amaherere imigufu n'abagabo bari bapiyemo boneka bagahitega sibyo bari babifise Mose ntiyarazi ko ibyo binawe yararongoye ishengero ry'Abisirayeli bijya bihumbi 600 by'abagabo abagore batarimo n'abana ntiyarazi ko amazabona amafeza ari yama babona ngo n'abantu n'impunzi abantu bari mu bugaragwa bagenda gutya babonye amahano ariko Imana izi ngo bano bantu se abantu babonye amahano n'abantu nahezageze Imana n'itangazo kino gitondo kizi iminsi wiganira ko ukamenya Imana yaguhebye ngo nje n'umuntu abaye amahano oya Imana habonye amahano Imana araguhebye reka tangaze none tegura umuza twashira bariza Mose ahagaze abaniza habubwiza turatambiye kuza abanifeza ngizo abana bya bintu by'igiciro kinini cyose atanga barabirumva Bibiliya mbere ivuga ngo iremeza neza bariko baratanze amashikanwa umunsi wa mbere urarangira n'undi urakurikira baratangura kubaka kugeza n'abahinga b'abafundi basubira kwa Mose bavuga ngo Mose ega ibyo abantu batanze buza abantu ntibasubire kuzana ibindi bintu byo kubaka ingoro y'Uhoraho kuko ibintu ni byinshi amazahabu ni menshi amafeza ni menshi inyuzi n'amasuka ni nyinshi ibintu byarenze abuze Mose atoya aragenda ajya kuraba asanga ibyo bakoze ni koko ibyo yarazi ko bitari mu bantu agize gute arongo icyo gisomurimo utanga bivuye ku mutima wo gutonda aho Imana igira gute igerera 20 mu cyo gice cya 35 igice cya 35 20 havuga ngo umilita nomikono y'Abisirayeli baragenda bava imbere ya Mose maze baraza umuntu wese ashunitswe n'umutima ugize gute baya ni maji utarafseriye umilita tu cyanaanza gusoma wewe ugiye gusoma wewe unaanza gusoma hakuja kwa Mathayo 11 kuri byo ngo nomikono y'Abisirayeli baragenda bava imbere ya Mose maze baraza umuntu wese ashunitswe n'umutima wiwe n'umutima we n'umuntu wese atanze bivuye baza n'amashikanwa bashikanira nde yahugira gute giki marishi
kuryana. Bwana sifiwe sana. Ngo nuko gusa abantu batikana bicaye imbere ya Mose ngo baca bazana umuntu wese atangishikanwa asunitswe n'umutima wiwe atanga none atanga hato atakwigira bazi ngo ega bari mama gushima mama kwagize nibagize ngindane bandire kukiziriko hagize umutware ugutwara abantu gushima mama kwagize nibagize ngindane bandire kukiziriko hagize umutware ugutwara abantu uraze yuko batwari bari mutima bikunda nagushima mama ko ntari umukene wabonye neza ko twubaka ihema bagize neza mana utagize umukene ntiwagize umurega ntibarimba ngo ntibagize umutware ko hari mugabo ntawe utware bwanyu sibyo baca baza ngo ko utagize umukene naho ndi mu bugaragwa naho izuba ridukubita ariko aratwandije sa sema waduhaye gukorera ngo baca baragenda barabiyo barisuka ngo n'umutima asuritswe n'umutima ugize gute ubikunze ndakwiga gukoreshwa n'umutima ubikunze ngo barabiro. Bwana sifiwe sana. Amen amen amen. Ngo barabisuka 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 usomera 29 mbize ngo nuko abagabo 29 muri cyane ngo nuko abagabo n'abagore bose b'Abisirayeli bemejwe n'imitima yabo kugira icyo bazana cyose cyo gukoresha igikorwa cy'Uhoraho yabariye Mose gukora. Babizana ko amashikanwa avuye ku mitima ikunze bashikanira Uhoraho. Niwasoma rero kabanda baza koraza gucuza kusanga amajambo uburyo abantu batanze bigasanuka. Nusomye kuri 36 umiriza duhereza kuvuga ngo nuko Mose amagara Besereli naho Eliyabu n'umuntu wese umuhinga abura yashinze ubuhinga mu mitima imbere n'umuntu wese yasunitswe n'umutima akunda gukora icyo gikorwa. Mose abahaye amashikanwa yose ay'Abisirayeli bashikaniye gukora iryo hema ngo bayakoreshe kandi uko bukeye mu gitondo bakomeza kuzana ayandi mashikanwa avuye mu biti bigize gute urashaka kurumva kuri gatatu karokani bituma abantu bose babahinga bakora ibikorwa byose byo kwiryo hema bahera ko barara umuntu wese ava ku gikorwa ciwe yakora. Babarira Mose batega abantu bazanye ibirenze byo bwose kuby'Uhoraho yageze kugira gute. Mose ashinga kuby'Uhoraho yageze gukora. Nuko Mose ashinga kwibutsa babitangaza basagaje hose bati ntihazagire umugabo cyangwa umugore ashobora gukora ikindi kintu na kimwe urashishikariye. Amen. Gukora Imana bikunze se Imana bizana umugisha nta mukoshi bitera nta ndugu babitera nta n'ubukene butera biratungije birahagije birakwiye
shomukira erenguwe shomukira ibihe byiza bikaza kuri wewe uriyaza hazoza kimwe bitarenze gute bitugumuke iya mukabwe mutatanu widoga n'umutamakazi n'umugabo atari guhangana ameza bagacagarega barazana ugasanga yazanye bikeya akatuma twaya bantwaye umugisha ejo n'abandi bariyogeza nukuva kuyumuna kora imana bikunze bizana umugisha sema amena reka turabe no mugahari mu gihe c'intango y'ishengero reka turabe ni mu gihe c'umwami Dawidi ibintu byarangiye biraza birisuka abantu bose banywa kuba kidoyuha warabasanga umuntu wese atangirwe ku mutima agize gute anezerewe kugira ngo imana igerere muri imana ishe umenya mu gihe cya Dawidi usomye igitabo cy'ingoma igihe cya mirongo ibiri n'icyenda usoma akarongo ka mbere wumvise Dawidi nawe ibyo yakoze igitabo cy'ingoma cya mbere 29 umvise arisome ari ibintu bigoye ari amajambo usanga umvise Dawidi n'abantu batangira kugira gute kubaka urusengero Yesu nashimwe maze umwami Dawidi abarira ikoraniro ryose ati umuhungu wanjye Salomo ari we nyene Imana yatoranije aracyari muto ntarakura nacyo igikorwa ari kinini sema amena kugira ngo itazoba iy'abantu ariko izoba y'injyane y'uhora iki Imana sema amena ariko munda ya naramaze gutoranya uzo gusubira ku ngoma niwe azonyubakira ingoro ariko mbirira batakoranya abantu umuhungu wanjye Salomo ni muto ariko naho ari muto n'Imana yatoranije ko azokubaka ingoro yanjye iyo ngoro icyo gikorwa kimeze gute ni kinini kiragutse sema amena nagomba ndaguhumurize Yesu nashimwe ibigenda uko bimeze gutya nyene niko yari yabonye mu Mana ntaho shibamwo nta na sangima zibamwo nta na kamarama kabamwo oya ijuru ryari rizi marago pasere kilometero pasere gabiyayo bapanze ko bigenda gutya Imana yari yamaze guproklama mwebwe nimubiteguza ariko namwe nzobazana muze gukora ibindi ariko abyatije niyo barabizi nabo tumaze barabizi kize ngo ni akadogo ahandi hamwe yavuze ngo icyo kiregera ngo kibogera rero ujya kuri kibogera nta kibazo kazima nacu sibyo kazima Yesu ari mwishi sinya subutware suburewe niwe agera muri none Dawidi none Dawidi ni muzi kari bangira manone umuntu Imana yavuze ngo murafise umutima wanje ngugomba umutima ngugomba namaze kumutoranya yari yamusaka amavuta ariko avuga ngo ibyo wakoze muri Israeli nibyo ariko ingoro yanje wewe naho uri umwami oya Salomo umuhungu wawe gutoya kandi Salomo ntiyaravutse ku mugore bwite none Salomo yaravutse ku mutwara twandi kibazo rero ugitora tahugura ivana Salomo yaravutse ku mugore uwe mwebwe murabanyabwira cyane gatwanda ntawe hariya mwishenye ntawe tugiye Salomo yaravutse ku mugore uwe
Salomo ntiyavutse muri atwumva wa mbere wa Dawidi ninde? Mikali yari yabyaye. Mikali yagiye mu gikorwa atamenya gikorwa, atazi ibanga riri muri Dawidi ry'Imana igomba kumukoresha. Ngo Mikali umunsi umwe ngo Dawidi ajyanye isanduku y'isezerano ayikuye hariya kwa Abudadome, ngo ariko aragenda n'abaherezi bambaye za efode, ngo Dawidi ari imbere yaba ariko aritera n'agashaho k'indirimbo n'abakobwa baririmba ngo aritera. Mikali ngo agiye mu idirisha aramwitegereza ngo acamugayira mu mpisho. Urabona ngo umwami ngo atambagurike muno imbere y'abandi bakobwa n'abandi n'abasheri biwe. Imana ati nibyo uvuze Mikali, nushize icyubahiro cyane imbere. Isanduku y'Uhoraho igarutse ku mugwa i Yerusalemu, wewe ugaye umwami amaye icyubahiro, nanjye nzogukomesha ikimuzibira. Wiwa hari ibyago bitera abantu batabizi babyikwiriye. Umuntu ugasanga yagiye urwara ibyo wacima, Imana igaca imwitegereza, igaca yitegereza wa munsi wafashe transport ukariha bisi ukariha bisi ugiye kwa Mutamarizi, ngo reka Mutamarizi ngo bijya bintu we urayibona ngo urabizi neza ngo biraba neza tuyage neza ngo vraiment donc goya. Imana igaca yitegereza nukubaye nayo igaca tekana nakwereka gutera ibigiye kubundi gaco. Nico gituma abantu b'Imana bakwiye kwiyubaha ko Mikali yabaye ingumba kubera gusa ntiyavuze no kuvuga ngo umwami abimenye. Yagaye Imana kugaye igikorwa cyanjye cyiza nanjye ndagusekeza atapana inturu n'amarira yo kuronka kana. N'abandi bagore ariko Batisheba murazi, Batisheba n'umugore Dawidi yagize gute? Yaronse amwivye uwundi mubizi none. Yarivye umugore w'abandi mutwara bize none. Umunsi umwe umwami bari ku kirimba ciwe, n'abantu mwese mu gisagara mu gisagara ndabindatwe atamura kigenda koga mu masoko, nta masoko arino ngasi byo navuze amadushe ndamuraka amadushe neza kugira ngo abantu bagiye ntagire umuntu atari kuri etaje hejuru ngo abari kwasha kuri mu nzu ugasanga bagize gutari kuri etaje hejuru agacora ibyo twakora mu rugo sibyo. Erega nze tuko ndamugende Dawidi ndamugeze uti ngo aduze ku hejuru ku nzu hejuru, araza nkariya hepfo, araza hariya mu mirango ya kabiri, akagenda hariya kuri keke zo hepfo, agaca kariya muri karitsiye Swahili hariya muri Sokati hariya sibyo, akamanuka agaca yitegereza cyane ngo kuko ngo mbega intambara ziva hehe, ntiziva muri mwebwe, ntiziva mu bigwanya mu mitima yanyu, aca mwitegereza bya bisigo nabwo mucera bufata nawe yari yerekora kandi agomba ngizi ndabasenga nanjye mu nsengero nagomba nababwira dusenge cyane kuri igisigo cyafashe umwami Dawidi muri na minsi ntamuzi kuzimu zagomawe ziteza ibyaha by'ubusambanyi mu buryo butandukanye, riri mu ibanga rikomeye. Ikindi gihe tuzokwigira mu migo urarabimbwiye ko yambwiye gushengera ubwiyemo igicaha
bari kwihema acaramubona amwitegereza none umwami gabambiga baravuga ijambo rikijana maruyi kuri Presidence of Vatican tugomba ko muremukisha naka protocol na gusiza gusa turaremukizwa bya tugende hari ubutamanye tarita washikayo ibyo akubwira ntubizi Betis batishewa nawe yabanyamutumye kumu tumwami arakuremukije ageze mu mwandiko bwakurikiranye umwami aribagira ko ari kizira mu Bisirayeli gutwara umugore w'undi muntu gusenya urugo rw'undi muntu kandi ari umunyamategeko biragoye muri kino gihe n'abigisha amategeko bije tuwa usanga bariko barasenya ingo z'abandi kandi bazi icyo itegeko rigira gute rivuga ko Satani yarahumye amaso ntabo niyo bariko barabyo agezeyo nta bindi aterega mwami ndi umugore w'umuntu nibiki egundi avuze ngo uyu muntu Satani mufashe neza akamucomeka impamvu y'ibyifuzo ntabona niyava niyaje abintumye ubwenge burazimira kuba ngo ubupfu naho bwaba buto bwonona ubwenge n'icubahiro ndetse igipfuzo kikagenda mu nzira ubwenge bwaco burazimira kigaca kigira ngo abantu bose ni iki ni ibipfu ate mwami ndega jewe ndi umugore w'umusoda wawe kandi umusheri wanjye ari ku rugamba none rero araba neza kandi mwami ubimenye ibihe si byiza ariko kubera atari byiza byishyira muhumye amaso atoya masa nta kundi no ku mwami yigana kandi umwami afite uburenganzira mu gihe cyake afite uburenganzira bwo gutunga abagore nabo ba 10, 20, 30, 40 n'amajana ntabwo nta kibazo gusa ariko abo umwige atamenye icitwa umugabo ariko agiye kwibundi mugabo ni wasenye urugo rw'abantu ibikuri Imana ishamwe gace kanga ituma avugishwa n'Imana natatu araza ati mwami Imana yantumye kuri ati none harabaye umuntu w'umutu yakoze agatama kamwe kumwo acagira gute kandi bafite intama nyinshi arakarya aga gutaka kamunyaga kari kamwe mbe nitagarukira hano acarica eregisha kuda abantu ko bamenye gutegeka bazi ko badicira abandi sibyo bari bazi ko byongera bikagaruka kuri kwa rundi hanzi bitabo bagize kaza guillotine kakaru bamanika ko abantu niwe wa mbere yacatanga kugira gute kamanika ko umbiriza ati oya ubunyani bacamwi nindeka kwizura tenda uyo ntaki akiri urubanza rwo gupfa mu bwami bwanjye mu mparo yanjye aho ngeze akwiye kwicwa umwami yarataratese ati bantu ngera kubwiye mutaha ati mutaha mega ntabwo wewe ukwabye umwami umubwira nk'ibyo ati mutabanze ko ntakugomora ngo hagusinye cyanditswega ko nawe yari umwami adahugisinya akagishira aramu yarigijwe none yabamaze gutangira ngo umuntu bazosanga yakoze iki kuri ubuhanuzi buvuzwe na Natani nande ayi ataramubuza niyo ati bantu urindire uburakagaye ntibuzinge aterega mwami ntibibaze ngo n'abariye bato ntibibaze ngo nimbashikangoma bawe nimbaganwa bawe nimbatware bawe ni nyarucaye ni wewe umwami ati izunda ribanza rirahera ategerana ata aterega ni wewe mwami wewe muri
muri kino gihugu cy'Isirayeli urafise uburenganzira bwo gutora umukobwa wese ugomba nawe bijana ukabagisha ibyo ugomba ariko wafashe batisha mukawuri umugore w'abandi uramwiba umukoresha icyaha cy'ubusambanyi kandi bigenze ngo ntidagarukiye ngaha kugira ngo ukizimanganye ucutako umwica n'umugabo uramupfakaza umaze kumupfakaza uramwishikiriza ni wewe ariko icyo shima umvize umutima wawe muri Dawidi ngo Dawidi abyumvise ngo acaza hasi aravuga aramenya ngo naracumuye ariko abantu bo muri minsi baracumura ntibacumitwa bagenda bita frateri mu kwihana agacaca mu Kamenge agakorokari ari muruze ari mu hakurya n'intare kagakete mu Gatunguru agaca korokari mu Gasenyi agaca dugi wawe n'abantu agaca kata kaza ngaga noro agaca genda agaca kuga ngaha ko muri garzino batoya nosura mu mirango byoca bikomera tisoza no mu Kamenge na mirango n'itime cyo tuvuga none cyo mukuvuga atoya reka nigira mu gishingano yagera mu gishinga atoya kagashure kari hari iruhande ya sare iremba atoya n'iremba naho nyine haca agaca vanga atoya nzogenda ingozi niyo nzoza kwihana nidihana ingozi nkavuka amatujana arasambanye mu mirango ntibizoshikayo mu misiyoni y'abujwa ntibizoshika ariko nagomba nagutanga hari inzumbango ibyo wakoye mwibanga datarayo cyo mukiha cyo mugahi Dawidi acaniha bigenda gute acambwa teyo nawe akize gutya nuta mwana wabyara kazoba adobe hari abasenzi kaburi mbisa abasenzi kandi bakora ibyago bakaba ngo jezo cyada kugira mu masengesho y'itatu imisi 5 yakoze icyaha Imana yashango cyada gusenga wapi bitari byo spiritualisme ibisazi byo mu masengesho byo mu muhero umuntu agacemwereka gusa impemu zateye abantu twaho mu maso ati niwasenga bitogera neza umuvu mwami Dawidi aragenda arasenga ngo careba kurya aza mu karusho ago mana umwana twabyaye n'abatishoye bantapfe mugirimba bazigira gucyari Imana yaravuze ngo azopfa nyene bichira mu fyona agite kwa ganda ati Uganda kwa muganda rutokoje Uganda kuguye nani kiganda rugira wali kugiye ni ndera ko kodomwi inyuma Salomo yacavuka Imana ibintu nariba di fenomeni mani kora Imana ntirabandwa umwana buta ni mwamba buta kumusambara kazi hoya numwana wiwa hoya Imana igomba nuko umuntu agomba kumbiza ngo mu bana bose bade kubandi bagora Imana itegereza mwebwe ndi muri murazi ba Salomo byo bakoze barondera ingoma kungugu batera amakudeta bagwa mu ntambara babadoniya abo bose barabahungu bande ba Dawidi ariko Imana yagira gute ntiyabago kitora kagahungu gatowe ka Salomo mu bamana babyara naje Salomo ndabona ko azoganza nahari muto ibyo mugomba kubakoresha bizoshoboka nanjye sindabyibagira igihe badusenga sinari ibyo uyu munsi mw'ijyo nabonye abantu bagiye mu nama abavuga utuma dutwakwa na pastor banje bandongoye mbona haza undi muntu afite urupapuro na programme ahera kuri pastor wangu oya we nta programme tuguha mu nzozi aragenda bamuzana abana tondekesha nakwana abagabo b'inayibonye bagera hariya bitunda bitabo mw'iryo joro mbona bose barazungurutse arazunguruka bose ngo nta wundi kandi abona ndigura ati nawe nta wundi asigaye
adakwiye. Mbona uyo muntu aramwacu urupapuro ngo naho biruko Jonathan wari hehe ngo yangujya ari mutoyi mwabyoshoba cyangwa naho ari mutoyi ndakubwire twebwe turabona n'umugabo arinda arahana icyaha arankunda ibyo ngomba kumukoresha ndabimukoresha ataramwaga ngo nawe uri pastori uyu mwaka tugiye gutangura uzafata porogaramu cyangwa porogaramu ngo tora porogaramu twari mu gikorwa kirangiye gitangura umwaka cyo kwa mbere hari mu kwa kabiri kuri bitandatu atari bitari ciyemo atwabusenge atwabati pastori ye kwa kurinye tuwe kwa kwa muno ubwiriza we atwamukora mu ubwiriza atwasha iri tegereza Sara mu bana ba Dawidi abana benshi ivuga ngo Sara munenzoko nasari itegereza ngo umwana wanje Sara aracari mu ni mutariki Imana avuga ngo naho uri umutware uri umwami warurangira uri ingwanye ushoboye wewe ntushobora kugira gute kubaka ingoma ariko umwana wazo ngo arategura ngo kuko mbona umwana wa Salomo w'Imana yatwanye ngo asubire ku ngoma akiri muto igikorwa nacari kigize gute ari kiri cyo kubaka ingoro y'Uhoraho sinzu y'abantu n'inzu y'Imana aho Imana izogera Imana igahezagira abantu bayo Imana ikabohora abantu bayo abayigumba bakabyara abana bagaheka ababuze ngo bakaronka ingo abakene Imana ikabahezagira windi misi gapa kizwa twayumva nitudora nkazoshira imiduga kubyizera upfa kuza dukore neza ntimugire uruhaga muza dukore neza twandikishe imiduga tuzoba tuyishira ababyizera nimusha amaboko yetu ngo rero nateguye acateguraga aramutegurira akazoza sema amena ega niko bimeze rero ko abapasiteri bateguye bagategura neza bagakora biriya n'ibindi natwe tuza dusanga aribyo twebwe Imana yatubigana byo hanze bidashobora ndabikoresha abishobora nawe idashobora tuyigukoresha atate ubushaka cyo tutangira cyangwa cyo tutangira cyangwa cyo tutangira dushobye Imana dusome dushaka gusoma mu kintu cyumvise Jani teguye iziyo ngoro y'Imana yanje uko nshoboye kose sema amena ata yakora igikorero ngo Jani teguye iziyo ngoro y'Imana yanje uko nshoboye kose umva biriyo emedaru umva biriyo sema amena sema amena sema amena wewe teguye neza haricho data yokora umviriza dushishira gusoma kumviriza ngo cyari teguye idashoboye kose narondeye amazahabu yo gukora ibintu by'amazahabu nyene n'amafeza yiza amafeza nyene n'imiringa yiza imiringa Jengo masomo gusa ku murongo w'icenda aho ndagusoma ko yabibwigende byose reka sobe ku murongo w'icenda ntwe ku munani kandi abari bafise utuyenge tw'igiciro kinini baradutanga badushyira mu bubiko bw'iyo ngoro y'Uhoraho bwari bujejwe Yehiyeli umugeshori maze abantu bagira akanyamuneza ko gutanga bivuye ku mutima kuko bashikaniye Uhoraho n'imitima ishize iciye sema amena surinya umutima ushize iciye babikunze rwose kandi umwami Dawidi nawe aranezerwa akanyamuneza kenshi usomye handi hari umucora ngo n'umwami Dawidi nawe nyene ngo azana mafeza y'ubutunzi bwiwe yari afise ngo yaratanze ijambere kugira kabiri ariyongeze ngo atanga amazahabu 5,000 atanga
ntizigwabire ntihazabeshemo tekinike oya ibintu ngo barabirunda birakwirane. Bwana asifiwe sana. Reka dusome umurongo turi umurongo wa Nehemiya. Cyaruse dusome gatatu. Nehemiya igice gatatu umurongo wa 19 avuga gute? Oya dusome kane. Reka tubanze dusome kane. Tunavuga ku gatatu tubanze dusome kane. Yo kuri gatatu tugiye twabaza kurondera. Cyangwa basome kane ku icuma rwanda. Maze abayuda baravuga bati abikorezi bacitse intege kuko hari ibishingwa byinshi ntitugishoboye kubaka uruzitiro, kandi abagwanizi bacu nabo baravuga bati ntacyo bazomenya canke ngo bagire icyo babona kugeza tuzobubirira tukabica igihugu cyabo kigatakigira gute kigira gute twasasa Bibiliya. Iri jambo ryo ndaramutse Shenge timisana changa kandi pastor yose yazige mu mirango bagacambira kahise kahino shenge bijya shenge dukuri shenge biko atariko twese n'abarongozi pastor uko babagati urati Misiri matse nibiko babati imisi yose iyo hada programa ngo hada mu mirango hacaye kubitanga ibindi bintu ibyo mu mirango bigacabigira gute bihogwa ibibandanye. Urumva hari abantu bameze nk'aba basa n'abati na Tobiya n'amana n'abandi impemu mbi n'abakozi b'abagwanizi baburiza mu bikorwa by'Imana. Umva ngo abikorezi bagize gute araje, kandi abagwanizi nabo bavuga ngo tuzobatera tububire tubaburize. Satana dahunga turamufata, Satana dahunga turamufata, oh Satana dahunga turamufata, nasa nabakira Tobiya bahari umva mwizina rya Yesu Kristo Umunyanazareti anashindwa anaferi. Hari umwami ari kumwe Chubiriche navuga ndaheza mbarira abakuru n'abaganza n'abandi bose iyo wacacu ni kinini kigera kure kandi dusandaye hasi ku ruzitiro umuntu wese ari kure y'undi none ni mumbi zambivuze muce mukorana aho turi aho bivugiye hose Imana yacu ntizobura kugira gute kutugwanirira sema amena. Umviriza kandi tukabango maze ndasenga nti Imana yacu niwumbigane dukengerewe ibitutsi byabo abe ari babisubirako ku mitwe ubatange bajana mu mahanga ari nyagano ntutwikire igicumuro cyabo ntusibanganye icyaha cyabo ngo kibe imbere yawe kuko ijambo ryabo arakavuna mutima kububatsi. Nuko dushimikira kubaka uruzitiro rwose turagira gute ushitsa rutimbanye kuko abantu bari bashize umutima kuri icyo giki n'aya majambo y'Imana. Uri Nehemiya nawe aza gusanura ingoro ya Salomo yari yubatswe igihe cyaba cy'ikibyo birasenye ataraza ngo hari abantu bagwanye imirimo w'Imana aza ngo umvirize ibitutsi agakengegeka n'agasuruka uko abantu barenga bagacaga ngo yasi Pantekote yo muri misiyoni ya Bujumbura abapantekote ntibubaka gute oya Imana iri mu ijuru n'ibyumba iburitsemwa
abafise imitima icuramye Imana ibacura imitima. Ninde yumva agomba kongera kw'Imana kugira ngo Imana mu gikoresho cyayo akore Imana n'umutima urikunze, kuko abantu benshi barigomba, abantu benshi bariganyira, barahushije. Ninde yumva ati jana agomba muri izi ntango Imana ndayiha umutima wanje, ndayikore, ndayirimbire, mfise umutima utari mw'ijwi ryagiriza iki badasunika. Utagize imisi wo gusunika kuza muri korali waravangiwe ingo zobaye para ingo dusenge abagomba umugisha ngo Imana bagirira neza, bagomba ngo Imana yongere ikigera hagati yabo, bagomba ko Imana ibanezererwa. Kaze ngwino ingo kosa n'abati na Tobiya, abo bamye ari abansigo bavy'Imana, abo bamye ari abapanitsi, bamye batera ubwoba. Turagomba ngo Imana itemeze agasuzuguro kari mu bana b'Imana, ibyo Satani yateye ubwoba ntibizogenda neza, no mu rugo rwawe, no mu kazi kawe, no muri ba babanyi bawe, no muri ba bana bawe, yiteze kubitembagaza. Kaze dusenge Imana. Ni wewe, ntuhushe, reka dusenge Imana. Waraho ugeze ubona bitokuna bagitwagara aho uri, dusenge, uhagarara aho uri dusenge. Kaje dusenga kwa bene data. Mana data wa twese unagiye mu ijuru, wowe Mana yacu nziza, abantu baraje imbere yawe bongeye kwiruka ngo baze imbere yawe, bishobora gushikara ibyabateye. Hari amajambo Satani yarashe, hari ibyamye gukora bivuye ku mutima, baragomba kunezererwa ngo nawe gucikanira afite imitima ibikunze ataci mugere hagati muri bo, ibyabaye kone gasembwa n'amarabagu ubaharire, uwogesheje amazi n'ijambo. Urakoze ko mwamuharira, urakoze ko wagiriye neza. Maraso ya Yesu Kristo n'abeza batunganye. Zina rya Yesu urakoze Mana, turagushimiye. None Mana beze uyu mutima ubikunze, umutima ubwira, umutima unezera gukora Imana, umutima unezera kuba Imana. Niwongere umanuke muri ikoraniro mu izina rya Yesu Kristo. Urakoze kuhariye, urakoze kubikora. Tusaze tumize n'umwami Yesu tubisabye, amena. Mwarimu Francois mwakurindire abarwayi n'ufise umutwaro w'ikintu cyose, noe ntacyo ugomba none. Yesu kori bimenyetso hamwe n'ibitangaza kugirishe ngewe kamejonge heka. Yesu kori bimenyetso hamwe n'ibitangaza kugirishe ngewe kamejonge. Nagomba kubwira kete dusengera gusibyo nori damani yavuze ngo Mose yabwiye Bisirayeli bose inama ngo icyo mugomba mu Bisirayeli mugire gute mukibasaba. N'ijambo ryavuze ngo icyo mugomba, ejo ryatubwiye ngo icyo mugomba cyose mugisabe. Wowe ukisabe haruka rukwizera, gora mukwizera icyo ugomba, ngo bagize ikiganza cyiza, ngo bahize igiciro kinini. Senga mwari we kwanza. Mana y'umwisha, Mana se umwami wacu Yesu Kristo, katika jina la Yesu turagushimiye Yehova. Uri Imana y'ububasha, uri Imana y'amage, uri Imana ishoboye, uri Imana yumva, uri Imana yishura,
muri iki gitondo izina rya Yesu Kristo turagwaye basha bw'Imana muri iki gitondo ganji Imana katika jina la Yesu mu bantu bawe shobozi iyo bwawe birekare ganji yawe Mana binukora ibitaro ongera umanuke Mana turagomba mwami wacu Yesu Kristo kiganza cyiza mu kurirwa kiganza cyo mu kurirwa umuntu wese aze kugukorera anezerewe kandi abikunze. Urakoze Imana ko twese ubyumvise kandi turizeye ibyo mu izina rya Yesu Kristo. Amen. Amen. Yerukwizera akico wasabye Imana mu izina rya Yesu Kristo. Imana itwezanye ikiganza cyiza ku Mana. Baby.